Amakuru mashya, amakuru akomeye cyane kandi ateye ishema aturutse mu simbo wa da playa mu ntara ya Cabo Delgado uyu munsi tariki 21 Gicurasi 2026. Minisitiri w'ingabo za Mozambique Bwana Cristóvão Arthur Shume yagira uruzinduko rutunguranye kandi rw'amateka mu birindiro bikuru by'inzego z'umutekano z'u Rwanda RDF. Uruzinduko rukaba rugiye kuza nk'icyemezo simusiga cyerekana ko Rwanda rutagiye guhita ruva muri Mozambique vuba na bwangu nk'uko bamwe babitekerezaga cyangwa bamwe babivugagamo abatangazaga ibihuha. N'uruzinduko rugaragaza ko ubufatanye bw'ibihugu byombi buhagaze neza ndetse buzanakomeza gushinga imizi. Ndavuga ubufatanye bw'u Rwanda na Mozambique. Gumana nanjye rero kandi subscribe niba utarayikora kuko tugiye kwinjira mu mizi y'uruzinduko tugaragaze n'ukuntu rugaragaza mu bikorwa rya jambo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe uherutse gutangaza ko u Rwanda rwashisha amatiku y'abazungu rugahita rukorana na Mozambique. Gusa twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Uyu munsi rero umujyi wa Musimbo wa da Playa ufatwa nk'umutima w'intara ya Cabo Delgado wakiriye abashyitsi bakuru cyane mu ruzinduko rw'akazi n'umutekano. Minisitiri w'ingabo za Mozambique Cristóvão Arthur Shume yaje kwirebera n'amaso ye uko inzego z'umutekano z'u Rwanda zikomeje gucunga umutekano w'abaturage no kugarura ubuzima busanzwe muri kariya gace. Muri ruzinduko Minisitiri Shume ntabwo yari wenyine, yaraherekejwe n'intumwa zikomeye cyane mu ngabo za Mozambique barimo Brigadier General Thomas Francisco João Ponha, umuyobozi wungirije w'ingabo za Mozambique zirwanira ku butaka, hamwe n'abandi ba ofisiye bakuru b'ingabo za Mozambique FADM. Uko kuza kw'aba bayobozi bafite uburemere bukomeye mu ruzinduko rwa gisirikare birerekana ko ibikorwa birimo gukorwa muri Cabo Delgado bitagifatwa nk'ubutumwa busanzwe ahubwo ari gahunda ishyizwe imbere cyane na guverinoma ya Mozambique mu gucunga umutekano w'igihugu cyabo. Izi ntumwa zose zikomeye zikaba zakiriwe n'ubuyobozi bukuru bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri ubwo butumwa. Ku isonga rya bose bari bakiriwe na Brigadier General CM Mujuni, akaba ari we muyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda zikorera muri iyo ntara ya Cabo Delgado. Uko kwakirana kukaba kwaranzwe n'urugwiro rwa gisirikare, kukaba kwerekanye ubusabane n'ubwuzuzanye bimaze igihe kirekire birangwa hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zikomeje gusangira ibyuya n'imbaraga mu guhashya ibyihebe. Nyuma yo kwakirwa ku cyicaro gikuru cy'inzego z'umutekano z'u Rwanda habayeho umwanya w'ibiganiro byimbitse aho abayobozi b'ingabo z'u Rwanda batanze ishusho rusange y'umutekano, icyo mu Cyongereza bita security briefing. Brigadier General CM Mujuni yafashe umwanya asobanurira mu buryo burambuye Minisitiri w'ingabo ishusho nyayo y'umutekano ndetse n'uko ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado bihagaze muri iki gihe. Iyi briefing yerekanye ko u Rwanda rutigeze rutezuka ku nshingano, ko amarondo akomeje kandi uduce twose twasukuwe twamaze kugenzurwa neza ku buryo nta kihebe na kimwe gishobora kongera guhungabanya abaturage. Akimara kumva raporo imeze neza kandi ishimishije, Minisitiri w'ingabo za Mozambique Cristóvão Arthur Shume yafashe ijambo atanga ubutumwa bukomeye bwuzuye ishimwe ritavugwa. Yashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda ku ruhare rukomeye kandi ntagereranwa zagize ndetse nizo n'uburyo zigikomeza kuba zirwanya iterabwoba mu majyaruguru ya Mozambique cyane cyane muri iyi ntara ya Cabo Delgado. Minisitiri Shume ntabwo yashimiye u Rwanda gusa ahubwo yatanze n'ubutumwa bwa politiki bukomeye cyane bushobora gufatwa nk'umwanzuro nakuka. Yanashimangiye ubushake bukomeye bwa guverinoma ya Mozambique bwo gukomeza gushimangira ubucuti n'ubufatanye bumaze igihe hagati ya Mozambique
n'u Rwanda. Iri jambo rye rikaba ryumvikanisha neza ko ubu bufatanye buri ku rwego rwo hejuru kandi ko nta kintu na kimwe gishobora kubuhungabanya. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, kugira ngo mwumve neza impamvu uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo wa Mozambique rufite uburemere budasanzwe uyu munsi, tugomba guhita tubivuga twifashishije amakuru mperutse kubagezaho mu minsi ishize. Nk'uko twabibabwiye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aherutse gushyira hanze ubutumwa bukomeye cyane bwakwiye urujijo ku bijyanye n'umutekano wa Cabo Delgado. Minisitiri Nduhungirehe yari yarakuyeho urujijo, asobanura ko u Rwanda rwanze amatiku n'amananiza by'ibihugu by'i Burayi binyuze mu kigega cyabo cya European Peace Facility. Abazungu bashakaga gukoresha udufaranga tw'inkunga duke cyane nk'intwaro ya politike yo kunenga no kwibasira u Rwanda, mu gihe bo barimo basarura muri za gaze n'ishoramari rya miliyari 50 z'amadolari muri Cabo Delgado. Umutekano wabo ucungwa neza n'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gusubira ku mizi, rwanga gukomeza kwinginga i Burayi, rugaragaza ko ruzakorana mu buryo bwite cyangwa bwa bwite na guverinoma ya Mozambique yonyine binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo za Mozambique ruri kuba uyu munsi tariki 21 Gicurasi 2026 ni ikimenyetso simusiga cy'uko icyo cyemezo cyashyizwe mu bikorwa. Kuza kwa Minisitiri Shume gushimira ingabo z'u Rwanda no gushimangira ubufatanye bije kwereka amahanga ko amagambo ya Minisitiri Nduhungirehe yari ukuri kwambaye ubusa. Mozambique yonyine yafashe inshingano zo kwishakamo ubushobozi bwose bwakenerwa kugira ngo ikomeze gutera inkunga ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado, nk'uko n'ubundi na mbere y'uko Uburayi buzamo byari bimeze. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zitagiye guhita ziva muri Mozambique nk'uko twabibabwiye, nk'uko ubu ziriyo kandi zizagumayo gukora akazi kazo. Ariko nk'uko nabibabwiye, mu bijyanye n'amabanga ya diplomasi, nuko ibihugu biri mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'i Burayi byafashe umwanzuro wo kuba byacisha amafaranga y'inkunga z'u Rwanda muri leta ya Mozambique muri ya gahunda yo kugira ngo Ububiligi bwari bwarazamuye ikibazo bube bwaseba, ahubwo u Rwanda rukomeze rubone twa dufaranga duke n'ubundi babonaga two kwifashisha mu bintu bya logistique n'ibindi, ariko biciye muri guverinoma ya Mozambique. Amafaranga n'ubundi yaturutse hahandi mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi. Kugira ngo twumve neza rero uburyo umutekano bumeze neza kugeza aho Minisitiri w'Ingabo agenda yemye muri iyi ntara, reka twibuke cyangwa nibutsa abantu amateka mabi y'iyi ntara mbere y'uko u Rwanda ruyigeramo mu mwaka wa 2021. Icyo gihe Cabo Delgado yari yarajujubijwe n'ibyihebe, abaturage baricwaga umusubirizo, amashuri yari yarafunzwe ndetse n'amavuriro ndetse n'imishinga minini cyane ya gaze ihagarara burundu. Ibihugu by'i Burayi n'amahanga yose yari yarananiwe gukemura iki kibazo, arebera gusa abaturage bicwa. Ariko kuva leta ya Mozambique yakwiyambaza u Rwanda muri uyu mwaka 2021, ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bagiye muri ubwo butumwa batitangiriye itama, bitanga kurenza uko umuntu yabitekereza. Noneho nyuma y'imyaka ishize ibyagezweho n'ibitangaza bidasanzwe, amahoro n'umutekano birambye byaragarutse, abaturage basubira mu byabo, ubucuruzi bwongeye gufungura imiryango, kandi ibigo bikomeye by'abazungu byasubiye gucukura gaze yabyo kubera amahoro ashingiye ku kazi katoroshye gakorwa n'inzego z'u Rwanda. Hehe no kugarura umutekano gusa, ingabo z'u Rwanda zikaba zikomeje gutanga amahugurwa akomeye cyane yo kubakira ubushobozi ingabo za Mozambique kugira ngo nazo zigire ubushobozi bwihariye bwo kwirwanirira mu minsi iri imbere. Ibi byose ni bikorwa mu buryo bw'ubuvandimwe n'ubufatanye bw'ibihugu byombi byonyine, nta munyamahanga uza kubyivangamo cyangwa abishyiramo amatiku.
Nshuti bakunzi ba Pilot News TV rero uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo wa Mozambique Cristóvão Arthur Shume Imusimboa da Praia rukaba rukurikirana ni sobanura mpaka rya Minisitiri Olivier Nduhungirehe rikaba ryerekana ishusho imwe rukumbi. U Rwanda n'igihugu cy'icyubahiro kandi ubufatanye bwarwo na Mozambique burakomeye cyane kurusha inkunga zose z'abazungu ziriho amananiza n'amatiku ya politike. Umwanzuro nuko u Rwanda ntabwo ruzava muri Cabo Delgado vuba. Abasirikare bacu barahari barakomeje kandi umutekano w'abavandimwe ba Mozambique urarinzwe mu buryo budakuka kandi u Rwanda mu buryo bw'ibanga cyangwa mu buryo bunagaragara bwa diplomasi bwo kwirinda amatiku y'Ububiligi buri gukorana n'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi. Ese wowe urabona uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo za Mozambique uyu munsi waje kuba yasura ahari ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda urabibona ute? Ubona ko ubufatanye bwa Mozambique n'u Rwanda butari urugero rwiza rwa Afurika aho abanyafurika bikemurira ibibazo byabo? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below. Umuri dukomeze tubane 5 kuri 5. Turabasaba kandi gukomeza gushyigikira iyi channel yacu mukora subscribe niba utarayikora, mukanda like kuri buri video ndetse munakande no kunzogera kugira ngo inkuru yacu ugibona mu bambere. Nibisanzwe ndabakunda cyane kandi bashimiye kuba mwabanye natwe. Mugira ibihe byiza. Ciao ciao.